Na kraju, kako god da se završi sezona, ono što može da vas u klubu sve raduje jeste da ste upravo na Olimpiku slavili protiv Intera, pobjedili. Taj meč je također bio važan i u derbiju protiv Lacija. Da, jer ovdje doživljaju derbi kao, ne znam... Teško uporediti. Da, jer jednostavno kada igramo protiv Lacija, nedelju dana unaprijed se priča samo o toj utakmici. Bez obzira igrao ti 3 dana prije sa Milanom ili Interom, ne interesuje ih, važno je samo Lazio. Možeš i još nekako da nam približiš, mada znamo dovoljno toga, ali zaista vidjeli smo kakav je bio naboj i uoči tog derbija sa Lacijem i kakvi su bili komentari iz oba tabora, kako to igrači doživljavaju, mada onda na kraju i ne čudi onakva reakcija i Totija i svih igrača Rome kada se zabilježi pobjeda protiv najvećeg, najljućeg rivala. Meč za koji živite tokom čitave sezone. Ma da, pogotovo Totija De Rossi, jer njih dvojica su Romani, Rimljani i oni kad igraju protiv Lazio, oni jednostavno i na treningu uzimaju da biju, da uklizavaju kao da je rat. Šta se dešavalo poslije meča sa Sampdoriom i taj poraz koji je, da li uticao na atmosferu u ekipi? Pa, kad izgubiš jednu utakmicu koju si imao praktično u džepu, izgubio si je i izgubio si prvo mjesto, što je najvažnije. Ajde da ga nazovem jedan kraći, manji incident između tebe i Perote, da li je to riješeno na kraju? Da, riješeno. Smijemo li reći o čemu se radilo? Ma ne, on mi je rekao kao da trebam da mu dadnem loptu i još neku reč, ali ne bih sad upotrebljam šta, ali uglavnom se završilo. Dakle, preskočili ste Parmu, slijedi naravno i finale Kupa i ponovo taj duel sa Interom i to, ako se ne varam, u posljednjih 10 godina, možda 20 i više ste odigrali mečeva što u prvenstvu, što u Kupu protiv Intera. Da, i stalno smo se srećali u finale. Mi smo ove godine igrali nerješeno i dobili protiv njih. Nadamo se da ćemo i dobiti ovaj finale, jer ako dobijemo finale, stavit će nam srebrnu kao zvijezdicu, pošto smo 10 titula Kupa osvojili, tako da to je još dodatni motiv. Igraćete u finalu, pošto ste protiv Parme sada na gostovanju, na povremenu zamljeni zbog povrede? Pa imao sam malo istegnuća, ali sve je u redu, trebalo bi igrati. Briljantne igre u Romi nije su ostale nezapažene. Za Mirka Vučinića intenzivnije su počeli da se raspituju najveći evropski klubovi. Kad sam u Leće bio, stalno su pisali da treba da pređemo u jedan, pa u drugi klub, pa u treći. Čak su neki puta rekli da sam već i prešao. Jedino što mislim je da završim ovo prvenstvo i da odem na odmor. A ima interesovanja u svakom slučaju? Pa ima. Jednostavno ne zavisi od mene, prvo zavisi od Rome da li će da me pusti ili ne, jer ipak ne traži malo para. Mirko, u svakom slučaju ono što je činjenica jeste da imate sezonu iz snova i sada kada vratimo film Sutjeska, Leće, mnogo odricanja, žestok rad, u Romi, evo već rekoh 4. sezona. Kakav je osjećaj, kako su vaša razmišljanja, kažem, kada vratimo film, kada vidite iza sebe, kada se osvrnete put koji ste prošli? Pa, razmišljanja su mi vrlo jednostavna, jer kada sam otišao u Leće, odlučivali su moji roditelji da li da odem u Leće ili ne, pošto sam bio maloljetan. I treba da se zahvalim njima što su me ipak pustili, što su se odrekli praktično mene, jer malo puta su me vidjeli tokom godine, možda 10 dana u tokom godine. Nije lako, pogotovo za jednu majku. Koliko tada je bilo? 16 godina, je tako? Da. Je li bilo teški trenutak, jeste u svakom slučaju? Pa da, jer koliko se sjećam, stalno sam bio na telefon, ništa nisam znao italijansko. A i ono što je najvažnije što se tiče moje karijere je to da nisam gledao pare, jer da sam gledao pare već drugu godinu kad sam bio u Leći, mogao sam da idem u Rusiju. Što sam naravno i odbio i što i dan danas sam srećan zbog te odluke. Nastup za reprezentaciju Crne Gore bio je nešto posebno. O učinku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo bilo je različitih komentara, ali je najvažnije da je stvoren kult reprezentacije. Pošto sam ja čitao novine,
ono što sam čitao, da smo mnogo razočarali. Čak je i trener smijenjen. Najveći problem kod nas Crnogoraca je to što mi hoćemo sve odjednom. Ako ti okreneš, pričali smo o pola sata o Interu, kad ti gledaš Inter je ulagao pare, dovodio najjače igrače i nikad nije osvajao Scudetto, bez zadnje 3-4 godine. A ti kad se okreneš da gledaš od kad je Inter ulagao pare, ima jedno 10-15 godina. Ono što je najvažnije je strpljenje i rad. Da, jeste da imamo igrače koji posjeduju individualni kvalitet, ali treba to sprovesti i u djelo. Ne radi se samo o individualnom kvalitetu, jer fudbal se igra od 11 igrača. Jer fudbal nije tenis, jer kad igraš tenis, samo sebe odlučuješ. Mi kao reprezentacija smo veoma mladi i neiskusni. I ta neiskusnost nas je najviše zadavala problema, jer ipak smo imali mi 2-3 utakmice koje smo mogli jednostavno da ponesemo kući 3 boda. Ali ono što je najvažnije, reprezentacija kada igra je svaki igrač da maksimum od sebe. Ali i to nije dovoljno ako ne znaš da stojiš na terenu. I strpljenje je najvažnije. Da, kao što ti kažeš, strpljenje, kao što sam i prije rekao, jer Inter, uvijek se vraćam Interu, Inter ulaga u pare, ali nikad ništa nije osvajao. Inter je najbolji primjer za tako nešto. Vrlo brzo startovaće i kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Imamo jednu od težih grupa, možda i najtežu, Engleska, Švajcarska, Vels i Bugarska. Svaka utakmica je teška, pogotovo kada se igra reprezentacija protiv reprezentacije. Ipak to su svi šampioni koji predstavljaju svoju zemlju. Mirko je već 4. sezonu u Rimu. Zadovoljan je u vječnom gradu, a s obzirom kako igra ove sezone, vrlo brzo mogao bi da postane novi idol navijača. Kad sam slabo igrao i kad su mi zviždali, na ulicu mi nikad nisu ništa rekli loše. Uvijek su mi pričali dobro, ali uglavnom odnos je uvijek bio dobro. Da li su ti dali neki nadimak, ja da znam nešto, ne mogu da se sjetim? Princ iz Nikšića. U posljednje vrijeme Romina devetka na poseban način proslavlja golove. Pošto mi je djevojka trudna i ne znam još da li je muškarac ili djevojka, ali ono što je najvažnije da je zdrav. Dakle, vrlo brzo porodica, obaveze. I da li ti to, pretpostavljam da jeste apsolutno još veći stimulans? Pa sigurno jeste, jer ono što sam mislio 20 godina su bili sve, sad kad bolje razmislim, samo gluposti. Da pomenemo i Stefanija, ili tako? Da. Više puta mogli smo primijetiti da u timu vlada odlična atmosfera, posebno ove sezone. Ma ne samo ove, nego i drugih godina. I prošle godine i pretprošle kada smo zamalo mogli da osvojimo Scudetto. To je ono što nas ističe od svih ekipa, što ja mislim. Tokom zimskog prelaznog roka Roma je angažovala Luku Tonija. Dolazak iskusnog napadača Mirko nije doživio kao konkurenciju, već kao veliko pojačanje. Kada su pregovarali sa njim, zvali su me iz uprave kluba da mi kažu da ga dovode da bi pojačali napad, pošto Francesco nije baš bio dobro sa koljenom. I ovaj trener mi je dao još više samopouzdanje jer mi je rekao da bez obzira ako dođe Tonin da ću imati mjesto u timu. Kakav je odnos sa Totijem? Sa Totijem je super. Jednostavno, bez obzira koliki je on zvijezda, ponaša se kao da je, kao što znam, neki, kao da uopšte nikad nije igrao fudbal. Igrao je protiv najvećih zvijezda svjetskog fudbala. Najveći utisak na njega ostavio je Ronaldinho. Najjači. Jednostavno igrao u 4 metra. Bar ovo što sam ja gledao dok je u Milanu. I kad je igrao protiv nas, trojica su na njega, ne mogu da mi uzmu loptu. A igra u 4 metra. I to je ono što jednostavno ne mogu da shvatim. Jer Cristiano Ronaldo i Messi, oni igraju i driblaju i šprintaju i trče, šutiraju, ali on jednostavno u 4 metra igra. Znači, uopšte se ne kreće. Bez obzira to što se ne kreće,
staviti 3-4 lopte koje ti samo treba da gurneš u gol. Mirko je ugovorom vezan za Romu. Njegova želja je da ostane u Rimu, ali pitaju se čelnici kluba, kojima bi dobro došli silni milioni koje nude evropski velikani. Roma je u dugovima i sad dobro bi im došlo toliki novac. Jer, kako sam čuo, za mene traže od 28 do 35. Sad, šta će biti, kako će, da li je neko spreman da potroši taj novac ili ne za mene. Živi bili vidjeli, kao što kaže Željko Joksimović. Biće apsolutno ovo burno ljeto. Burno ljeto predstoji za vas, igrače profesionalce, koji ste traženi. Pa, burno, kako da kažem, za menadžera. Za menadžera. Da.